manhaji ko na jannede kon ɗo ka jande ka lekkolji no hani ka darte fi wata en hawre o théorie Darwin konko wi wonde banu adama koye demuru iwi ɗum haysi jannete koye janne wono jannete won information kono duwa ka jannede ɗum wonta aqida hande kadi kala jannguɗo l'école ha sa fotte makko ko ɗum o fiɓe kaɗande makko ndema banu adama lasilde banu adama koye demuru ɗum no ara e on tigi woni aqida makko lutodiri aqida to muslimi te culturel no dowa dartede ka lekkolji darte yo darte innaka yo elmine ko yo darte watte harano hawrodiri e comportement men o masalan commission culturel on ka lekkolji ka décembre ɗo lekkolji buy koɓe organise ko amugol duwaka inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار ثم أما بعد عباد الله أثر التعليم في المجتمعات لا شك أن الإنسان يتغير بما يمر عليه من معلومات وتوجيهات فلذلك قال الله سبحانه وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فالعلم هو الذي يرسخ ويتأثر به العقل وكل ما تأثر به العقل من معلوم سواء كان صحيحا أو غير ذلك فهو علم يسمى علما سواء كان صحيحا أو غير صحيح وهذا الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى من العلم هو علم ثقيل ومسؤوليته مسؤولية عظيمة لأنه به يبنى على حياة الإنسان كلها وكذلك يبنى عليه حياته الأخرى بهذا العلم فلذا ربنا سبحانه وتعالى عندما أراد أن يربي هذا النبي ومن يؤمن به بدأ بالعلم فقال سبحانه في هذا اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الأمة من هذا الوباء الذي هو الآثار السلبية في العلم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تحفظونه كلكم أو جلكم قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يولد على الفطرة لا يمنى ولا يسرى مستقيم على طاعة الله ومؤمن به
لكنه ربما إذا أدخل في علم لا ينفعه ولا ينتفع به في دنياه أو في أخراه تأثر به وتغير وصار من أهل المجوس أو صار من أهل اليهود والنصارى كما هو في الحديث. فاعلم يا رعاك الله على أن لا تكون من أولئك الذين اجتالتهم الشياطين يمنى ويسرى فصرفوهم عن الطريق الصحيح. والعلم كما هو معنون عند علماء النفس قالوا العلم يغير سلوك الإنسان، فالأثر واضح والتأثر كذلك واضح. من نظر إلى مجتمعنا في هذا الزمان وجد أن ما يتأثر به الناس من المعلومات سواء كانت صحيحة أو غير صحيح وسليمة أو غير سليمة واضحة في المجتمع، واضحة في ملبسنا، وواضحة في مشربنا، وواضحة في معاملاتنا كلها أو جلها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم للحق وأن يعصمنا وإياكم من الزيغ. يتي الله سبحانه وتعالى تقول سنين لابد الحمد لله يتيد إن جرني مويني ما جمعكو دي فوق إن سيداني كمكو هانا سيداني ديكم دواني قول ونقول مكانكو الله سبحانه وتعالى كانكو وني المألوه وني المعبود وكانكو وني لبتين كانكو تون سبحانه وتعالى وني لبتين ينكر وندما الله سبحانه وتعالى مرا بينغو بيبي على المري بينغو يفني يبي على المري بيت بفني فني بيقول هو الله واحد. الله سبحانه وتعالى يقول هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله وجبناك وجبنال سبب على المري بيت هاي ناغو غما حكي كلهم هلبني. الله سبحانه وتعالى كونغول بونغول حتى ونغول لهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وكونغول بونغول على هيوتي ويقول على المري بيت يقول على المري بينغو على المري بيت بيقول بدون بيقول كونغول فناندي ala kadi kongol fenande wolangol te nano woniri ɓe kon fenande ko wolgo goɗɗum ha nano woniri wolugol fenande tawa nano woniri kongol ngol wolengol huuɓ adna o fof fenande jande ko wiyete kon fenande jande siteno woodi ala won nden ɗon fenande wolugol inan allah no mari ɓiɗɗo tawi nagongo allah mara ɓiɗɗo allah wiɓe fene in yaquluna illa kadiba woɓe haalatina fenande fenande ɓe woni wigol allah no mari ɓiɗɗo wona gonga. ene riki ɗe girri en jangi ka qul wallahu ahad. allah wi lam yalid wo jibinal walam yulad o jibinaka koɗɗo inni allah no mari ɓiɗɗo fene ɓe haala ɓe ɗum ɓe haali fenade yoɓe accu haalugol ɗum yoɓe accu sakugol ɗum si ɓe accali sakugol ɗum nden fenade ɓe accali sakugol on bone ɗon en accata nogol fennugol ɓene kadi naɓe fenay joni si fenade no saki gonga on ko ɓe woole si gonga wolama haray fenande nde feeñi. en seedi ke wondema allah subahana taala mara ɓengu o mara ɓiɗɗo en seedani ke muɗum tagorne fof ko tagore makko hay goto o mara dambe makko alda e hay goto ko ɗum waɗi en seedani ke mo kanko allah subahana taala nemaji makko ɗi fof kadi yo moƴƴi e meɗen o moƴƴi e meɗen nemaji tawata ko ɗi ganda ɗin ɓuuri ɗuɗude sohliri ɗin ɓuuri ɗuɗude ko ɗin ɓuuri mawnude en qirrani ke muɗum en qirri ke moƴƴereji makko ɗi fof wakko o fewni en ko mbawa waddugol en aduna ɗo ala. en qirrani ke muɗum yo allah tabbintin e hoore peewal ngal o andintina en o artika en kadi yettugol mo e hoore nema on. en duwani kewlo nelaɗo makko mouhammad sallllahu alayhi wa sallam yo allah ɓeydanɓe jamɓe kisiye kamɓe sahaba e maɓɓe ɓen fof e dendanagal julɓe moƴƴuɓe witirɓa maɓɓe no moƴƴiri ha ñande dargal ngal daroyi. si ɗum feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe yen andu ko wonɗen hendade comme information ma ɗum ko wonɗen jangude ko wiyete ko gandal ko ɗiɗi al ilmu l maqsud wal ilmu la maqsud. ko gandal ngal fandaniɗa ɗum woni a ƴetti deftere de ma a kaye on ma alluwal ngal a yeehi a ɓanni a tuɗi noppi maɗi ɗo ko ɗum ɗo ɓente gandal fandanagal. gandal ko wiyete kon al ilmu la maqsud ko gandal ngal a heɓlanaki fi muɗum kono ɗum kadi ko gandal no battina batte mum on hino yi'a ko honɗum woni ko nanata kon koko yi'ata kon
ko nanata kon ko yiyata kon ɗum kadi no mari batte e ma ko gandal fi kala ƴettali deftere yahuɗa finagol ma kayeji maɗin yahuɗa natoɗa joɗiɗa heɓiɗa fi heɗagol kono ɓay tun noppi maɗin no hoɗi ka santir ko woni rewde ɗon kon naata ɗum no mari batte ɓay jooɗoyke wo ka ɓernde rewa ka hakkil jooɗoyo ka ɓernde filtiro hari hankin ko information wonno neɓata wonti aqida woni finde woni comportement woni jikku filtiro yalta ka yaasi information honkun a wattanano yiili rewi ka noppi maɗo feƴƴi ar jiggoyi ka ɓernde woni seeɗani tun kun filtiri kun watti wonde hande kadi hon ɗum ko wonti finde ko wonti hande kadi comportement yandi ƴaka ko koni rewde ka noppi maɗo naata ɗum be darte batte mum ɓay datte mum woni ko danger no mari dégâts joni andi ƴaka goɗɗo ko heɗoto kon ko fandi ko fandaki fof no mari nafoore kono no mari lorra jaka ɓay tun no mari batte hade ɗum ko ɓe darte ndara alhaali mum on wata tuɗu noppi maɗin ma ɗum wata ko rewi ka noppi maɗo feƴƴina to yo wonta kisan aqida ka ɓernde maɗa haɗay tigi tigi ko honto woni nafoore hakkille wiyaɗe ɗen sendidiri hakkude ko moƴƴi kon e ko boni kon honto nafoore majjo woni an kala ko rewi ka noppi maɗo ko ka ɓernde on juggade kala ko joggi ka ɓernde on filtrade wonna finde wonti kisan comportement ma on kisa sa yi mo femba waare goɗɗo no femba waare an hiɗa faalaki kisan hey jugoy ka ɓernde wona sa ɗum an kadi a fembi sa yi wattiɗo jippo hum tengu kum faaɗi ma fembi pelette ma watti doloki sekingi kolangi ma waɗi hotonuru ma waɗi mullo hari a yiyay won tun a jooɗaki a heɓla ko wiyete kon al ilmu la shuuri awilla maqsud ko gandal ngal a fananaki no on wonɗo jondema ngal ɗon gandal wona gandal ngal ƴettuɗa saku yaɗa joɗɗa heltoɗa koppi yiɗa ɗari o fina kono ko gandal ɓay ƴetti tun naati ka noppi maɗo juggoy ka ɓernde woni gandal kono si ko a malaɗo a yaltinayi inna ɗum ɗo naga place mo ngalandega min komi julɗo ɗum ɗo place ɗum ɗo ala ka ɓernde ɗo yalta emo ɗo haɗa ko a julɗo naatiri ɗo kono yaltiri ɗo aya mara feere sa yalti a fottayi e ko fottete kon fof hay ka leydi kona hay ka leydi julɓe ɓen sa yalti a fottayi ko fottuɗa o nafi noon ka leydi haɗa ko aduna allah ko hatti fotti hatti ɗo hande fayda hiɗe wawi wiide fayda joni a wata wiide hay honto de fayda kara han sina hara ko makka ko toon tummi andi sa wa yaaha wona yontere a yaali goɗɗo no waɗi jippon hun tennugo e aduna allah o andi wona ñallal a yaali wona 24 heures a yaali sino hara ko télé hoɓɓinɗa kono a wata yi goɗɗum ka yaasi e nder leydi maɓɓe ni fof mayri ko kamɓe tun mi andi hande e nder aduna allah on e nder leydi fof amma sina ɗum e leyɗe heɗitiɗen fop ka yaɗa o haray ɗum ɗa no woodi ɗum ɗa no woodi no gasa ko ɗum ɗa ɓuuri ɗuɗude no gasa ko ɗum to ɓuuri ɗuɗude allahu alam joni noon ɓaye andija kan ɗum ɗon kadi konko yiyata ɗon e konko nanata ɗon ɗum ɗon kadi ko gandal ko ngal ɗon gandal ɓenta gandal e al ilmu la maqsud ko gandal ngal tawata heɓelanaki fi mum e ƴettari saku e deftere yawɗa fiinagol kono ko gandal puisque si naati tun ngal loppima ɗo yaha juggoyo ka ɓernde kono si tawi ko a malaɗo si hewti tun inna place mo ala ɗo yallah yaltu yaltinamo kisa si goɗɗo anani goɗɗo yenna mani goɗɗo wola hala bonka anani harde a yiɗano daragol ha ɗum wole ɗon kono ɗum naati ka loppima ɗo woni gandal si goɗɗo ani kimo joni a himi nani andi woni gandal ay mi nanno himo woola mi yii himo waɗa e utiji ɗaɓɓiɗi gandal ɗin ɓe wi ko gandal ngal ko guite ɗen e noppi ɗin he e on ɗum hay memugol ɓeni ko gandal hay kinal ngal ɓeni ko gandal ɓa joni siko luuɓe joni yaltiɗo joni ma ko uuri ɓena he parfait moƴƴo uuri ɗum andi ko gandal sa mimi joni hiye ɗum ɗon no wuli non no ñaaɗi andi ko gandal itan utiji gandal no woodi ɗi buy kulasa on yen andu wonde neɗɗo on himo janga haray mo fandani himo janga hara o fandanaki joni noon ɗiɗo ɗiɗino
ɗiɗo ɗiɗi batte majje on hino yii ka société gandal fananagal ngal e gandal ngal fananaka ngal bal wurin hiɗe wawi wiide gandal ngal fananaka ngal batte maggal on hino feeñi hande société men gon ɓuri gandal fananagal ngal al ilmu la maqsud ɓay ɓe wonɓe wattade ko ɓe woni wattade ɗo mi sikkayɗe maɗo l'école jannete fiiɗin concine wattorte de mari ara en ɓuuri he kadi wona moƴƴinede to en mara l'école ɗo wona primaire wona collège wona lycée wona université wona institut hay fof se mara ɗo l'école ka yahata hara oɗo l'école ɓeyni ko formete ɗo ko fi ko honno goɗɗo wattota koye pantalon hoye seran ko honno koye wattorte ko honno koye jipon hoye kolan wattorte ko honno koye ndu sukunu peñirte ko honno ɗi kotoni pentirte o pentir façon ala ɗum si kala guinel maɗa ɗum ka tata a yahay jangga on ngal gandal kono est ce que enen ɗo fof en seedaki wondema ɗum ɗon ko gandal en seedaki ɗum hino battini iɗen seedi ga en seedaki iɗen seedi wondema ɗum ko information natuɗo e noppi yimɓe juggoy ka ɓernde woɓɓe ɗum ɗon tongaki to yalti kono ko ɓurɓe hewde ɓen tongi toon ɗaɓɓi place jooɗi hande kadi filtri wonti objet wonti aqida wonti huluk wonti mabda wonti décision aoudu billah tuma tawi ko boni kon woni hande kadi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun haɗa ko musiba ko ɗum waɗi tawde ɗum mari batte gandal ko fotiɗi ɗiɗi noon allah subahana taala wi ka qur'an inna sanulqi alayka qawlan thaqila wo he ko ajo nelaɗo mouhammad sallam o konko mi naɓata mi jonnama ɗo e gandal ɗum ko gandal teddugal responsabilité no hunde mawɗi moƴƴa aya atti ɗo jippaɗo e nelaɗo sallam ka fammere ko iqra djibril alayhi salatu wassalam o warata nelaɗo sallam ka fammere o ƴetti ɗo ari kala e gabbitti makko o ñoƴƴi o inni janngu nelaɗo maki mi wawata janngude ɗo kadi konti wata ko yo wol tawi awa so ɓeyno awa ɓe jannga holno kono ɓeyni mi ala komi jangga de mi wawata janngude ɓe woni gonga sa anda wi anda fi joni ka karama koƴa jogui diplôme maɗa janggo université nokkel maɗa ma ɗum fi ko jaboto landi ɓe landi kaba ko anda ko wi anda nelaɗo landama ɓeyni mi wata mi wata mi anda ko ɗum ɗo mi anda on tuma djibril tendiniɓe koɓe jang iqra bismi rabbika alladi halaq en andi ɗo gandal ngal nelaɗo noon yeyata noon hande kadi gandal ngal yo janggu gandal ngal battine makko ha o woni imamul muwahhidin o woni almamijo wotinɗimɓe allah ɓen hommo nelaɗo mouhammad sallam kanko woni almamijo wotinɗimɓe ɓen kono noon woni seede on daari saabu gandal ngal ittimo hanki nokkugo ka hulɓini allah subahana taala wi wa wajadaka dallan fahada ko honnugo sabbil ilm ko gandal ngal lo ittirimo ka wonnoɗa harmi tawgoy ko a majjuɗo allah subahana taala wi mi tawi hari a majjiɗa majji a anda hunde joni noon mi fewnima fahada idan en andi bil ilmi tagayyara haluhu sallllahu alayhi wa sallam min aldalalati ila alhuda ko an saabu gandal ngal itti nelaɗo sallam ko allah wimo ɗon dallan addimoɗa huda ɓayde gandi lannataka allah manti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fi ko fewɗo wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim daari ɗo nelaɗo mouhammad sallam ɗo lanni confirmé wondema nelaɗo mouhammad sallam imamul muhtadi o kanko kadi woni ñampinorgal ñentinorgal fewɓe ɓen saabu honno saabu gandal ngal ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alih wa sallam no anduno danger batte oɗo gandal ko natata ko noppi goɗɗo arta feƴƴoya hadiseje ɗiɗi ko seede hadise arano on ka nelaɗo sallllahu alih wa sallam maki omo haɗa joni ɓe maki kala jibinaɗo o jibinte hoore dina l' islam kullu mawludin yuladu ala fitra jibinaɗo o haray himo woni ka laawol wo kono ko baba e makko yumma makko e ɓen makko ko ɓen naɗatamo ka wonta jikku al yahuda ma ka wonta jikku al nasara ma ka wonta jikku majusiyankoɓe ɓe ala ha animiste ɓe ala rewata rewoɓe yiite ma rewoɓe ko rego joni andi ko ɓay o ƴettama o naɓama nokkugo kanka o naɓa ɗon foti ko gandal aranal ngal ma ko ɗimmal ngal ko wiyete ko ngal ilmul maksud
wal ilmu la maqsud gandal ngal ɗaɓɓi saku ɓe watti kayeji ɓe watti mo teni ɓe ar jangaɗo ngal ɗo gandal kadi hino wawi ka o jangaton gandal ko feewa ko sella hara ko karfe ɗen tigi. Masalan joni wiwgol anna banu adama koye demuru iwi ko demuru woni fondation enen yimɓe ɓen ɗum hino jangede ka lekkolji no windi en jangi ɗum ka lekkolji ko jangeten ɗo kono sella ɗum ɗon sella few en andi joni ɓe naɓimo jannugol mo gandal goɗɗum o ñorbi koppi o jangi ilmu maqsud lakinnahu taathara bi ilmin gayri sahih ɗo hay iblisa ɓuuri en limanu sen jaɓi ɗum ɗo iblisa kanko mo jaɓi wondema adama ko tagaɗo no woniri ɗo ni halaktahu min tinin wa halaktani min narin wa halaktahu min tin ɗo iblisa kanko mo jaɓi dey ko enen janngoɓe ka lekkoji kon fayda ko en jaɓa a fuɗɗotona e kollum tun inna he monsieur ɗon dey haray no lutodiri alquran he mene min garal ɗo fi janngol alquran na ɗum addi men ɗo minen ko science men janngude ɗo awa science mon o lutodiri alquran on komo jippini alquran on komo jeeyi aduna on moƴƴindo science on ko hombo allah hiɗa hooli gandal allah ngal honno kan gandal ko jippine meɗen ko lutodira e ko tagui adnan kon ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir wawa wonde kono woni famade o darwin o alyahudajo moƴƴinɗo deftere théorie wi kanko banu adama koye demuru wi wona gonga makko ko fi tum majjintingol ko anna ko banu israila ko ɓe watta demuji kon ɓen wattanoɓe demuji ɓe fof ɓe mayno no windor noon ko defte tarika ɓen ɗon ɓe wurano hande kadi ɓe yeñidirano hande kadi ɓe resinirano hande kadi ɓe heeɓi dano ko ɓe jidanoki hande kadi ko ɗum windi ka defte ɓen sansanoɓe ɗo wonti demuji wa jaala minhum alqiradata walhanasira wa abada tagut ɓen ɗon ɓe luttuɗo ɓe muuli hande kadi ɓe jiidanoki hande kadi heɓanoke maɓɓe heɓno demuru oynandu honno hara kono rinnete demuru heeɓi demuru kono rinte awa so ɓeni ko ɗi demuji ɗo wonti yimɓe awa ha joni ɗi demuji luttuɗo kañum ko ɗum ha joni ɗi wontali yimɓe ɗum neeɓi de ɓay ɓe wi wo ko pallardi atti pallardi ndi hocci woni wonti demuru ƴaw woni ceeno wonti haadadi fewi wo yiyal mo nandi e banu adama awa gasi gilandema kan haala ha joni demuji ɗin kamen fuuta ɗo no wonti demuji ko ha joni faɗi ɗi kawte enen e majji hawte fuuta hara joni sennen ƴetta sengo ƴetten fen kanji ha joni kono haɗi wontali yimɓe ɗum neeɓi walla ko fenande ɓe fena wona gonga ma joni ko faale wiide wondema gandal no woodi ko wona jannede haɗa ko théoriquement hara na gonga ko ɗum ko winde gandal no naata ko noppi ɗo jugguyo ka ɓernde hara ko ilmul maqsud lakinne goye sahih wono kadi so goɗɗo janggi gandal mbeleyagal hayso ko gandal kono hina gandal sahih iden andi ka gandal ko wonti yaata joni ɗo helta koppi no woni al ilmul maqsud wono ɗum hara ko sahihun aw gayru sahih al ilmu la maqsud on kadi no woni hadis anas bin malik wonɗo ko sahihain kani laɗo sallllahu alih wa sallama ɓe maaki mathalul jalisi salihi wal jalisi suu'i ka hamilil miski wa nafiqil kir hadis ono juuti waɗa tun exemple on ɓe wi wo misal wonduɗo misal wondigal wondiniɗo misal wondinagol ɓe faalema kande wondema wondiniɗo e wondiniɗo hino jangidira hakkude maɓɓe kono wona gandal il maqsud o ko gandal la maqsud o ko raɓidirgol andi raɓidirgol ko wona maqsud ɗon haɗa ƴettali deftere ma windugol ma jangga filitre laabi sappo fiya hunjo en faami ganɗo gandal joppi on hadis ɗon ko ɗen ilmul la maqsud wo misal mum no wayi wano neɗɗo wondiniɗo e moƴƴo on e wondiniɗo e bonɗo o misal wondiniɗo e moƴƴo on wondiniɗo e moƴƴo on wo sa wondi e makko ko suwa a ƴetti wono waɗi wono joguiɗo parfum on misal mo wondiɗo moƴƴo on ɓenni wono misal mum no wayi wono joguiɗo parfum ay joguiɗo parfum o ko suwa o korima donc ko guelmol maqsud suwa heeɓi e makko rihum tayiba ɗum noon ko la maqsud puisque rihu on a wata sakkade parfum o sino arde ɗum ko ilmu la maqsud a wata sabbade komin fo hakkilaki e handi ɗo joni a ƴette comportement makko ma ɗum ka haami wona fikil kir wono inne joni wono baylilojo
ka wifata ɗon sa aɗa jooɗi ka mbayla wo ko suwa heɓi lundi ɓay on andi no ton ko sunnete goɗɗo luɓay ma ɗum pette ruyisu ni jontimaɗi andi ɗon kadi hara heɓi ilmul la maqsud wa ilmul maqsud idan ɗo on he ko waɗi winno ɓe winni anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi sa wonde goɗɗo a ƴettay on ƴettugol ɗon ko la shuuri ko wiyete ko andata ha ƴetta idan ko ɗum waɗi hara musidɓe julɓe tedduɓe tippude ɗum ɗo enen fof hande laggi ɗeɗo en sutti o jikkuji comportement hande no gueɗalɓe meɗen ɓe wondiri ni e sonnaɓe meɗen ɓen ka leydi ɗo ko université hombo ɓe janggoy ko lekkol hombo ɗum ɗo janga e gandi jaka gandal la shuuri awi la maqsud o fayda dolni ɓuuri gandal maqsud o kon kuwa firji ko ɓen kuwa faade e o façon suka e meɗen koni wattade hande façon conci e pantalon ji muɗum e mulle muɗum e kotoni muɗum e cukkule muɗum rasta ko ɓe akkitata ɗum ɗo fof ko honto ɓe ƴetti ko ilmul maqsud walla ko la maqsud ko shuuri walla ko la shuuri ɗum ɗo mari batte bonɗo ko ɗum waɗi haray no hani ka ɗum darte kanal ka ɗum rewde ɗon no duwa darede on gandal la shuuri tawata batte mum ono lori tagore nde no hani ka ɗum darta ko ɗum waɗi kanko koɓe psychologie ɓe inni wo gandal ngal hino sansa comportement goɗɗo idoneji information ji ko jogotoɗa ko woni natta ko noppi ma ɗo kom juggo ka ɓernde ga ɗum no mari batte mum on yan akkisa an ka tamaman imma bi khayrin yani imma ila khayrin wa imma ila gayri dhalika ko woni natta ka ɓernde ma ko juggoyo rewa ka noppi ɗo juggo ka ɓernde ɗum no mari réaction mum on batte mum on hino e ma direct ko imma imminima ya waɗi ko moƴƴi imma imminima ya waɗi ko hina ɗum ko ɗum waɗi haray no hani ko darten e manahiji ko wona jannede kon manahiji ko wona jannede kon ɗo ka jande ka lekkolji no hani ka darte fiwata en hawre o théorie Darwin konko wi wonde banu adama koye demuru iwi ɗum hay so jannete koye janne wono jannete won information kono duwa ka jannede ɗum wonta aqida hande kadi kala jannguɗo l'école ha sa fotte makko ko ɗum o fiɓe ka ɓernde makko ndema banu adama lasilde banu adama koye demuru ɗum ɗon ara e on tigi woni aqida makko lutodiri aqidatul muslimin ara o fiɓi goɗɗum julɓe fiɓi goɗɗum hara mo julde ɗum pour la forme kono haɗa aqida makko boni Allah woli goɗɗum hay iblisa no ɓuuri mo iman ɓay iblisa kañum no jaɓɓi wondema banu adama kono woni ɗo ni o tagira joni noon an a wi koye demuru o fuɗi andi hara iblisa ɓuurima itan ko ɗum waɗi hara musidɓe julɓe tedduɓe e oɗo batte ngal ɗo gandal no feeñi ka meɗen gueren an niveau ji ɗin fof mo kala ka woniri immo waɗa goɗɗum nelaɗo sallllahu alih wa sallam makino ada ɗum taw Allah subahana taala wi qu anfusakum ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara watti ɗo nelaɗo sallah sallam maki kullukum mas'ulun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi tori Allah subhanahu wa taala yo Allah fewni en yo Allah fewnan en ɓe guureji men ɗin yo Allah fewnan en leydi meɗen ɗin yo Allah fewnan en yeesoɓe ɓen yo Allah huuruɓe ko nafata jama on ko dandata ɓe kamba Allah on letti makko ɗe ñande dargal bi fadlihi wa karamihi sani aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah hamdan yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد باو يتقو من الله سبحانه وتعالى دعانو إلى المكم محمد صلى الله عليه وسلم مسيب جلب تدب تبدأ e andugol wondema ko wiyete gandal ngal hino mari batte e wonkiki ha ka ɓernde
waɗa yan accus yiltito e makko kadi hay wonta comportement ko ɗum waɗi haray no waɗɗi yimɓe wonɓe ɓen ka leader ɓe ɓen ka éducation attarbawiyun no waɗɗi ɓen ɗon ka ɓe darta ɗiɗo poyji tati wonɓe ɓen ka enseignement ba joni kono wona wolirede ɓe sansino terme haare law ɗum ko éducation joni ɓe itti éducation ɓe watti enseignement ko firi wondema woni no wonirɗa o antum janggo tun joni koni gandal si wondali nedi nafata jommuɗum kala yahuɗo golle ɗaɓɓude golle ɓe nayi on tigi addu expérience kaydiri expérience no tawa e leɗɗe porto ɓen to a golli sifaɗe golle hi addi ID carte ma onno identification ma on e numéro code ka wonoɗa gollude ɗon ko woni wonon firi ko ɗum firi a jonnaɓe tun kaydi hum koɓe tappa ka machine ɓe daara siko leyɗe ka développement janɗi to ka leyɗe janɗi porto ɓen to kamɓe si kun numéro hum ɗo si ɓe tappi kun ɗo numéro hum CV ma on yalta ka maɓɓe ton hara wurin an anda kala ko wannuɗa ton e ereji ɓe naadi ka nder doneji maɓɓe ton yaltita e ɗon kisa ala to ɓe min gantini haray place on hettaki taw puisque ko fiyanno moral ma on honno comportement ma on lutodiri itani handi jekka ko ɓe darten ɓe ka pédagogue ɓe wonna formande ɓe gueɗal meɗen systéme pédagogique on no mari piiji tati jokkodiri ɗin ko ɓe darten ɗin noon ko ɓeyditi e hoore gandal nga piiji tati no ɓeyditi e hoore gandal nga hiɗen jaɓi hiɗi wooda kono hiɗi hana dartede yoɗi darte wona ella dartugol ɗi ɓay koyen julɓe huwa sammakumul muslimin enen koyen julɓe lagino si goɗɗo maayi ko wonaɓe ka berɗe ka julɗe o juulet to janggane ɗo ɗen qur'ana ko janggete kon ka juulugomo ɗo ka furen ko janggete tan ko fatiha e suratuwol e du'a ɗen anndi ko qur'ana janggete soddi maayi ɗo ha janngol de waɗa jooɗo waɗa katawol jangga qur'ana ɗum mi haalɗo ko qur'ana janggete soddi julde fure so haɓɓiɗi ko fatiha janggata ko qur'an bal ko nde woni nende qur'an fatiha ummul qur'an kono goɗɗo woni te julɗo ƴetten éducation makko on e comportement makko on e civilisation makko on ƴetten nokku go accen noon ka qur'an wiɗen piƴƴi tati no ɓeyti enseignement o goo koko ɓeynata kon activité culturelle o activité culturelle no dowa dartede ka l'école ji darte yo darte innaka yo elmine ko yo darte watte harano hawrodiri e comportement men o masalan commission culturelle on ka l'école ji ka décembre ɗo l'école ji buy koɓe organise ko amugol duwaka ɓe duwaka organise gol fête jilandema ñande 25 kaɓe fermi ma 24 kaɓe fermi l'école hiɓe daɓɓi orchestre ji radio wi ɓe addi ɓena kamɓe ko ballon hinafi ballon mi haalde joni wi on amugol ɗon taw puisque ballon on no seedi amugol ngol kanji ɗin no waɗi différent hiɓe wawi organise de ballon on harat amugol ngol tawaka no wawi hari law ɓawo ɗo nun hari ballon sino organisé de organise kippuɓe fi ballon e kippuɓe fi ka amete ɗon ko yimɓe seeduɓe joni an amuko ba wata ya gondara kasuweteɗo puisque ɓe naadi toon piiji ɗin ɗon ɗi wawa ɗi yaada e ko wona kon jokka kon ɗon joni amugol ngol wattama nder ton si ɓe ando joude ballon haray musique orchestre wi no huɓɓina ɗon ɗum ɗon no wadde ɗon feere ɗimmum ɗum haray no jillodira woɓɓe ɓen e rewɓe no jillodiri wona ka jooɗagol wona ka darugol wona ka zuugol ɗum ɗon kadi sella iya équipe ɓena ko 7e e 8e ma ko 11e ma ko lycée et collège tournoi meɗen wadde commission culturelle hara noon oɗo équipe ko jiwɓe no tawa oɗo équipe jiwɓe no tawa dagaki duwaka ɓen duwa dartugol ɗum enen koye julɓe jomo 15 ans 16 ans watto kilo tiru o watto tisortum o fot kanko e sukaɓe ɓe jogui daka nder terrain ton modi ɗum noon duwaka ɗum ɗo no lundi mo khalifu lil muru'a aqallu chey so innal no harmi ar ɗum ɗon ɗum ɗo yaadale jikku meɗen enen ko tawɗen ɓe nago suddiɗo hari si a fottude so naɗo o oña e ɓuru nden o naata ka seeɗa hucca o nan wulali joni nafi ɗum en haalde joni kono on alalaqal onon pédagogue ɓe ɓen wonɓe ɓen ka enseignement jaɓen wondema éducation ono nder to sina ɗum an sa naadi ɓiɗɗo ma on ɗon a naadi jiyo ma on ɗon l'école ferma ɓen nawa ɓe mari tournoi ɓe jiita ɓenna ko kilotiji wattete ayɗa mapino jiyo ma wattata tiggo
o yaka dulal nde ñandira ko kiloji ɗi wattete woɓɓe maɓɓe sooda kiloji ɗi watta ka saako yaha ha ka l'école ɓorta watta kiloji ɗi jaha waɗa ko watte ko fof so lanni watta ɗum on ƴetto jil baba watto arta ha joni marsali ɓay woɓɓe go han on président commission culturel woɓɓe maɓɓe hara ko yimɓe feetuɓe hara ɓeyne kamɓe mo aral ɗo wo hara ko ɓe waɗay mo ni mo yoɓali moƴƴi ɓe waɗay mo ni mo waɗay mo ni ɗon kadi ɓen tori ɓay bureau APA no woodi woni waɗi gouvernement on jaaɓi bureau APA ko fi wondema si tawi parent d'élève jon e l'école on so ɓe wopodiri haray on ɗon wona interlocuteur hakkude maɓɓe ɓe jooɗo ɓe yewta ɓe nanodira fiwata waɗa ella waɗu joni ko falɗen ko ɓiɓɓe men ɓen koɓe janggo hi kono ɓe faala kadi ɓe ne o puisque sontini aaki ko ɓe ne aaki woni yuɓɓude ɓe ngelaɓɓe e nder carrefour uji ɗi ɗeɗɗa woɓɓe wujja woɓɓe joni so onti fi o sutti fimugol dorogo o heɓali mbuuɗi o jatte ka o jattata o wujje ka o wujjata joni so onti sutti waɗi koko boni o gollata o ƴette nokku ka ƴettita joni donc honno combattirte ɓen ɗo ɗen suttiɗeɓe ko boni kon ala kaɓe ƴetta koɓe waɗira ɓay so onti sutti amugol o sutti yaagol ka meteɗon o sutti yaagol ka yareteɗon amara feere toon fi Allah ala to oɗa ɓay nokku gonno heɓira o yehira wattana yiili yukribuna buyutan ɓe di fayda se wattana liili idan commission culturel on ka l'école ji ɓe dartu alhaali maɓɓe on maɗum l'école ji privé ɗi l'école ɓe no doit dartude on commission culturel onon parent d'élève taw on accu pay koye mon koye yaaha on commission culturel amugol hara ballon no waɗi ɓe ha amugol non tan jaɓɓu ɗum si l'école fermi jokkito pay koye makoye si hewti nokku go yaha yettata direction on min acce pay ko ankon ɗo accane lankon ɗo ko goɗɗum sa ƴette goɗɗum jonnaɓe goɗɗum ta jaɓu pay ko maako surtout pay ko joyi koye dewe koye fof ko nokku goto ta jaɓu ɗum tawon komojo ha ton konno woni feccere ɓernde ma nden ko ɓiɓɓe maɓe falsatul kabid on point no duwa dartede ko haqiqa eɗen tori ɗo ha dow ton yoɓe dartange on point ɓay koye julɓe ballon on no wawi e ñinal ballon joyetake de en haala ɗum ɗo hiɓe wawi joude ballon l'école ɓe programme waɗe si juɓɓen kadi suway professeur ɓe sonnaɓe no ton ñande juɓɓen suwata dañe ndara ko juɓɓen tu ñande sukaɓen suwata ala ko sukaɓen tu nde wawi ɗum ɗo ga joni ko si tawi ko besoin feere ala besoin e gandi ka aéroport ji aduna allah waɗi aéroport ɓe waɗi sonnajo aéroport douce ji sonnaɓen ɗo douce ji worɓen ɗo hay ko aéroport ji portojon tigui kanko tigui mo jaɓi wondema si hewti nokku goo ko BCD joni noon ko honno hewtata nokku goo ɓuuri ka sonnajo nangi dogudu sonnajo si nangi dogudu ɗum noon haray no hani hara worɓen ɗo wona woni so naati ka douce kadi ɓe waɗi douce ɗiɗi feere ɓeeɗa feere si hewti nokku goo awa kamɓe tigui ɓe jaɓi koye jillodira kono si hewti nokku kamɓe tigui ɓe jaɓi wondema ɗo on si hewti ɗo tigui tigui ko be séparé joni noon ala ka haari séparé de si feƴƴi ka toilette ji wano ka e ka juulugol wano ka kaɓe sonnajo suwatta ballon ka o dogata hiɗani simo dogude ɗum noon ha ya gorko sino dogude haray ko ɓe mo tawa hara mo woni alhaali sina ɗum ara o surraki ɓe dartañe on point ɗo yoɓe guero ɓe sendira o commission culturel e o amugol ton ɓe accu ɗum sina ɗum enen kadi daren l'école ji ɗi kaɗum ala ɗo naɓen pay koye men koye ɗo dara ka ɗum ala ɗo naɓa pay ko makon ɗon so on ari hikka ɗo ɓen noon ɓe wolani ɓe jaɓali ko arta wonde ɓe jaɓali yaltine pay koye mon koye ɗon on fop yaltine ɓe naɓoma ka ɗum ala ɗo e fama joni ɓay ko mbuɗi ɓe faala so wallahi so gini ɗum wattake ma ko ni waɗate wallahi ɓe jaɓay surtout privé ji ɗi minna gouvernement o hay gouvernement on jaɓay puisque gouvernement on tigui ko kamɓe moƴƴini commission bureau APA kamɓe tigui ɓe qirri no wodi lagguin ɗo bureau APA ko officiel kono fiti APA commission parent d'élève ko ɓe yiituduɓe so ɓe yi ellaji ka l'école ji ɓe yiitida ɓe waɗa ɓe famodira ɓe yiida e département ka ɗum hikki ɗon ɓe yewte e maɓɓe e famodira idan ko ɗum musidɓe joɓe tedduɓe o waɗugol kala ko wiyete anchitat jamaiya o groupe waɗugol ensemble groupe mouvement ka l'école yo darte puisque ɗum noon kadi ko gandal goy noon o wiɗen allah shuuri ko naata ɗo ko juggo ga si joomum heɓali imanu yaltingol ka ɓernde wonta joni jikku wonta joni aqida idan hara ko ɗum waɗi musidɓe joɓe tedduɓe ko yafato so tawi hara wayri wolowo nde wonde wolay o ñaaɗay kono na onon ɗo to wona e wolanede koni haniri yen laaɓotel si menen wajotoɓe mi laaɓanalo reedu ko honno yiititol laawol ngol ɓay ko ɗum woɓɓe ko sorota ka sera ɓe na ɓeno jolɗi ɓe ala wolde gonga o joni si gonga o wolama ha allah hawrindi o jaɓay mo allah hawrindina ɗum hara ko ɗum
ɓe commission culturelle ɗo dartemo ka l'école ji, commission sport o dartemo ka l'école ji, ɗo ton ɓe tarbiya sulukiya moral éducation morale ɗum kadi no hana dartede ka l'école ji kono ɗum ko non tata gon ɗum ko sakkiti ɗum no siwa ɗuɗa ɗum ɗon no satti ɓuuri fof. commission morale hara no woodi wano ka leyɗe arabe kamɓe mari ɗum, kamɓe mari masul tarbawi hara on ɗon ko mara golle ko non woni golle makko ɗen ko aynugol moral janggoɓe ɓen. miɗo tanñi tun hay ko porto ɓen no woodi woni enen ko seedeɗen maɓɓe ko fii ko seedeɗen ko fokkitana ko kono heɓe mari on halfinaɗo fi muɗum hay ka l'école ji maɓɓe toon kamɓe porto ɓen ka tawi toon hannde ɓe yaltini gorko jomba e gorko debbo jomba debbo ɓe yaltini joni ɓenna joni si on tigi binama taw winde ɗon section taw winde ko gorko ma ko debbo ha so janɗi o déciden hoore makko hiɓe mari goɗɗo goo halfinaɗo fi ɗum ɗon commission morale kamɓe ko docteur je ɓe waɗi ko on halfina fi on dossier ɗo. idan enen kadi en hani sen ala bette commission morale halfinaɗo on ko point ko troisiéme point on ɗon ko commission culturelle on e commission sport on e commission morale on ɓeɗo tato ko anchita mo sahiba le talim ɗiɗon no jokkodiri enseignement on ko ɓe ɗi darte walla darten en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo arti ko en yeesoɓe men ɓe dartana ɗi point ji ɗo onon jogui ɓe l'école ji ɓen ka l'école privé darte o point ɗo taw himmotum moɓugol muɗɗinugol mi heeɓi jamawi darte o point ɗo so tawi pay koye heɓe jogui oɗo si waɗama ko waɗani ɗum ka nder toon bonna comportement société o darte na heɓugol tum mboɗi on sarte. asalullah tabaraka wa taala an yahdina wa iyakum bil khair وأن يهدي بنا ويهدي أولادنا وأبناء المسلمين جميعا. اللهم أمر في غنى أمر رشد يعز في أهل طاعتك ويهدى في أهل معصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.